Omai adeshimi makwaba ediba Attention TV so eyemu amupisi ba kopena Natalie ene maji mekunya kese o Attention TV so amenemu eba beto atoa adwene ekoso ewo yemam na de bia meka hwe mu se munya no ba bia benyu Attention TV se meji mekunya kese ne se na megigi edema na ye TV and radio presenter ne ba ene ne dofo eba na maji mekunya ewo Attention esono ene wapom etisen ye do ba de asese ode eda se achame na mama me enkwa na metimi aba na me no eba bedidi enkomo ne ekoso ewo ye manga na mu ena menemu eba beka eho asem obi bebisa se ne de ne da epono so ene ne da epono so eba bedi ye ho enkomo ne emu odin ene se Bukom Banku eda sorry ya yesi ya chi Bukom Banku ene o chi de o mche ne de ko he se enyumtofo na abachi no se ya hemfo na abachi no ye de enye de be yenim Atsem ni si ye no na Attention TV de enye de be yenyina ho enti momienko na momienko tie ne ekọ so mo ambe hu ne ato eye yenua bema Bukom Banku a obaji din ema Ghana ane efre no banku eba enko tie ne ato no sifu achi Bukom Banku atum Sasa wono kwa akwabu obi no akwohye obi Bukom ba ya Bukom Banku ya ai wadem make us what police for kukum ofom so ale dem ma boxing boxing there boxing put ya kire obo boxing oburu pakro no ya de ase akoda hospital mo fa ma bra ko mra ne yentia de kro yenhwe yes abayi wadam ya ka se ya ka nu su ana fela ne bae na de enom de no kro hwe Bukom Banku ai amaka mabaya na na ko me kire because of obi so na girl na asa girl bi so do aso se hwa flower bi na minim sanyo no asu osu osu ai ampa osu ai ene ya ai osu san ya de na de pa bi ko eko enti ama ntimi ama ho mo da se entomu a monye musa keke musa de kro ne ya ne yanka ma wo mo e wo ha no mo a wo say na wati ofo me se de yesu wo shem 1 week ansa na mo ta ne kra ba court eni ayekese ai ofa ayekese ai enti ayekese pa ya nyama ya nyama bra ko ama akwa ba adentina edi Bukom Banku kwa prison afa wadaroma mame na wase enye prison na ya de ne ko police custody na watche na ya remand no afa ni nyina ene se abetment se obi kwa kodi bone na obo a no se bone die na okwa kodi emraso enu nti na ya chi Bukom Banku na be betiem wo court remand no na ni nyina ne se enye ono nko a ono a ene ne ba nti ne ba ka ho na ye be ka se ne wo fa ase enso ka ho se ye nipa miensa na ne de ono ene ne ba ne pe ene be pie mu wo court ama oba na wo sudi na chi no wa ne dan afa ni bisa disem ni ye tese eye ne e ma mienu ne ba court wa o me tese o mu kunu ene Bukom Banku enti e ma mienu ni mu ba ko anot court dem wa ye opie ye o tese ya remande no ono ene ni su ana o tene sa wo ho nti enya sam keto akra esu te se de ya bo wo mo ka ofa se de comedy kra na enya sam keto akra mo so mo enso kra we ya remand kra o ene ya na ede ne baaye ama what the time called but now we see any prison the difference between cells in prison no other na one person friend prison of any prison say you cut the obi ko prison dia na eyensa one prison na duafi ankata na yede ne eko na we no court ka say wa remand no to police custody enti yede ne ko police for akache na eho na yede ne kwa kwato na wotwe mua na court ahye no kosi say bre ne beso 19 December na ya sign na ba bepiem ewo court bio enintia that's pa ama be de akire na de ho bia na antina afede nkyeremu aba nkyeremu na ba akwani ambeta mama no kwaba emfa emra court nkomo TV so ene
ensema ho right twegu ye e wo court we putupuru kra e na me de ba beto wani se o hwa branta ye friend Brahma Kamoko aka Bukom Banku ba misro wen hunu e wakra central choko mpotemu ho e fa post office ho gama mi mpotemu ho dia na e chese ene Bukom Banku eye circuit court 8 I remanded Bukom Banku for 10 days tinyame ya doma obeba back to court eye December 19th and obesan ba be PM e wo court enyo no nko a Bukom Banku ene ne wo fa ase a friend Prosper Kwe dodo na friend scholar ena no ane ba ye friend Mustafa Kamoko enene ye do mbi PM e wo court nyina ne se kwedu a ye abatement of crime ena ye de abo Bema Kamoko court chesa brante no wo mfinhia adurunum na eye be na wotwe mienu atwam eno no ane nyonko bi so dadem eno tese dede bi koso opie baaye na oba behwe ya na eye ono ne nyonko a bibi nti emfa ne din entudwa no oye footballer chese Bema Kamoko ene ne bei ene ne wo faase bro ne nyonko no oka ho asem ema entokwa no kopata na Bukom Banku ahye ne ba no ene ne wofaase ne se omommoro ne nyonko no emfa pentoa enwo no enam saye so ma branti e prepare mu odin akwakoda hospital eno enene ye chi Bukom Banku de ne ba akota ene enyasam ketwa na mayenkoe ne enkohwe video ni mra Bukom Banku ene de ne kwakwatena ka mu a na yere no mienu baaye shoba afefe na wada ni timu adehye bi betwa gu court watche se Bukom Banku yere ba akono no ena oba ba ko bi nso no gina chiri ho ono so Bukom Banku na de me ma mekasa nwa ma enkohwe video ni mra Bukom Banku ena yede na kwakwatena ka mu a yede ne call remand for 10 days obeba back to court 19 December. Ofa wadaroma mame na wase enye prison na ya de ne ko police custody na watche na ya remand no ofa ni nyina ene se abatement se obi kwa kodi bone na oboa no se bone die na okwa kodi emraso enu nti na ya chi Bukom Banku ede na bebe piem wo court remand no na ni nyina ne se enye ono nko a ono a ene ne ba nti ne ba ka ho ena ye beka se ne wo fa ase enso ka ho se ye nipa miensa na ne de ono ene ne ba ne pe ene be piem wo court ama waba na wo sudi na chi no wa ne dan afa mi bi se Mesan ema mo akwa babiom ediba attention TV so eye moa modoba na natili meguso a eti megwemoa mkohu ne ato eye bra panyi Bukom Banku unsi attention TV so den sempa ne etwagu enya so ofoma na yede abrem yentwen ema adenchi enche so ensema ekoso ne edi ahwe ewo ye mamum ntime industry ye political aspect bibia yete a yede bebrem attention TV so ye fa aso ya sofo ho bibia de ebebrem eye bra panyi why de bay the boxing ring another be but mo amuhu ne course no media minim se ne boxing no bebre na yenim se wo ye boxer interest woni obi nye de benkoko ba we de ofo aso e ma de bone na ye de bay course nti yesi onkotwe mu for 10 days ni ebe hu ne ebe course bibia ebe fa Bukom Banku asem no bia ye fa enkame ya hwefo na yetiefo e wa attention TV so ye de bebrem na mahu ne kom na natili ene mebesom me man Ghana Christmas ena yekono ne meka che one say if you drink don't drive, if you drive don't drink enkonom ensa okọ wadanfo fie na oseve ya ma wani ena hona say ewiase ayehu onyankopon enhwe so desene yesan ebehia ewo attention TV so makram